Danas predstavljamo našim potencijalnim pacijentima novu generaciju hijaluronskih filera Nuvia Organic koji su fileri ujedno i biostimulatori. Riječ je o jednom sasvim tehnološki usavršenom proizvodu, hijaluronskim filerima koji u sebi sadrže inovativne komponente kao što su glicin, prolin i kalcij hidroksilapatit, koji su nam naravno i biostimulatori kolagena. Ovdje imamo i stimulatore stvaranja novog kolagena, dakle potičemo stvaranje novog kolagena u koži i ne popunjavamo samo bore, već dugoročno radimo na kvaliteti kože. U Poliklinici Markušić u Opatiji već radimo od početka godine sa Nuvia Organic filerima. Iznimno smo zadovoljni, naš liječnički tim je napravio jako lijepih zahvata na pacijentima. Radi se naravno o popunjavanju plićih i dubljih bora kod žena i muškaraca. Radi se na volumizaciji lica, odnosno na povratku volumena, izgubljenog volumena koji naravno nam neminovno slijedi protokom vremena, i na volumizaciji usnica, nešto što traže ne samo mlađe žene, već i starije žene. Jednostavno želimo pokazati i naglasiti kvalitetu druge generacije ovoga filera, prije svega. I znači htjeli bi zapravo cijeloj Hrvatskoj, svim potencijalnim i liječnicima koji će to aplicirati, ali potencijalnim budućim korisnicima, pacijentima, predstaviti prednosti Nuvia filera u odnosu na druge proizvode tog tipa koji se nude na hrvatskom tržištu.